Dobar dan, ja sam Hrvoje Mihalj sa Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek. Danas ćemo pričati o nutricionizmu. Ovu prezentaciju sam radio zajedno sa magistricom nutricionizma Majom Gradinjan-Centner koja radi u KBC-u Osijek kao što ja radim. I pozdravljam vas ovdje u prostorima Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Osijek koja je jedan od sudionika ovog projekta Ne sjedi pet. Dakle, projekt je nastao prije par godina, odnosno sama ideja o tom projektu, i zajedno smo ga pokrenuli sa gospodom iz Sokola te gradom Osijekom kao jedan od sudionika, gdje su se oni nama obratili kao zdravstvenim djelatnicima. I izuzetno mi je drago što smo mi prva podružnica u Hrvatskoj koja sudjeluje u EU projektu. Ali moram također reći i da smo najstarija podružnica u Hrvatskoj. O samoj temi nutricionizma, koja je izuzetno bitna za sve nas, a tako i za posebnu populaciju kojoj se danas obraćam, možemo reći da je to jedna od najzanimljivijih tema trenutno, kako u medicinskom smislu, tako i u općem društvenom životu. Tako da možemo vidjeti da na nekakvim, kad pretražujete internet, što najčešće radi naša populacija, možemo vidjeti da ima jedna od najčešće pretraživanih stvari je prehrana za mršavljenje. Prehrana za mršavljenje se prikazuje negdje oko 1.030.000 rezultata. Kad pretražujete samo o prehrani, više od 15 milijuna rezultata bude. A na nekakvim našim službenim, znanstvenim i stručnim stranicama medicinskim, kad pretražujete stvari vezane uz samu prehranu i ponašanje ljudi, izbaci vam preko 200.000 rezultata. Što znači da je ova tema izuzetno bitna, dakle, za cijelu našu populaciju, i izuzetno mi je drago što imamo priliku naglasiti sve bitne stavke oko prehrane. Dakle, počeo bih sa Republikom Hrvatskom, koja nažalost ima populaciju koja ima prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, gotovo 2/3 odraslih osoba u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, odnosno debljinu. To su nam podaci od 2019. godine iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U prilog tome ide i jedan grafički prikaz koji je preuzet sa mrežnih stranica Eurostata, gdje on pokazuje dakle, udio osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom, to je body mass index, odnosno indeks tjelesne mase veći od 25 u odrasloj populaciji. Kao što vidimo na u ovoj prezentaciji, nažalost Hrvatska je jedna od vodećih sa prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Kao što vidite isto na prezentaciji, Hrvatska, zemlje koje je okružuju u Europi, dakle Mađarska, zatim isto tako i Poljska, zatim dakle neke čak i skandinavske zemlje, da ne kažem i Estonija, Litva, Latvija, Portugal su zemlje koje imaju najveći taj indeks. I nažalost u tim zemljama vidimo da ljudi imaju ovakve probleme kao što ima i u Hrvatskoj, a mi smo među vodećima u prekomjernoj tjelesnoj masi. Kako možete izračunati taj indeks tjelesne mase ili takozvani body mass index? Dakle, svaka osoba to može relativno jednostavno to napraviti. Imate
možete si to pogledati i na internetu. Dakle, imate taj takozvani kalkulator tog računanja gdje podijelite dakle svoje kilograme sa kvadratom vaše visine. Dakle, i potom vidimo da je, na primjer, netko koji ima ispod 18,5, on je, dakle, ima smanjenu tjelesnu masu. Od 18,5 do 24,9 je normalna tjelesna masa, odnosno indeks tjelesne mase. Već iznad 25 se vidi, znači do 30, da ima blago povećanu i sve od 30 i iznad 40, to se računaju kao da su pretili ljudi i to je klasa 1, 2 i 3. Dakle, još jednom, dakle, gledamo to u biti stanje uhranjenosti. Dakle, ispod 18,5 je nekakva pothranjenost. Normalna tjelesna masa je od 18,5 do 25. Dakle, od 25 do 30 je povećana tjelesna masa i pretilost različiti stupnjevi, sve iznad 40. Dakle, u prilog bi išlo tome da naša populacija ima izuzetno visok stupanj pretilosti, što možda nije dovoljno i dalje prezentirano u našoj javnosti, no statistički podaci na to ukazuju. Sad, postoje razni u našoj populaciji, dakle, različite projekti koje su financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, koji rade zajedno sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, gdje oni rade razne postere, prezentacije, videa, slično kao i ovo, gdje oni ukazuju na to koje su sve mogućnosti kako bi mi zajedno suzbili te korijenske uzroke debljine. Dakle, oni tu, na primjer, pričaju o biologiji, da ljudsko tijelo ima ugrađene mehanizme za zaštitu od gladi, zbog tog može biti teško kontinuirano gubiti tjelesnu masu, da visoko prerađena hrana koja je sad raširena diljem svijeta pridonosi brzom rastu učestalosti debljine, da su naši geni odgovorni za negdje između 40 i 70% vjerojatnosti za razvoj debljine, da bez pristupa educiranim stručnjacima iz sustava zdravstvene skrbi većina ljudi koja pati od debljine neće ostvariti i dugoročno zadržati ciljanu zdravu tjelesnu masu. To je, na primjer, jedan od ciljeva i ovog projekta, da vam educirani stručnjaci objasne šta i na koji način trebate raditi kako bi dosegli ciljanu zdravu tjelesnu masu. Da, recimo, u prenatalnom razdoblju i rana odrasla dob i trudnoća i bolest i lijekovi, to su svi nekakvi, oni svi mogu utjecati na dobitak tjelesne mase. Također postoji kompleksna povezanost između prehrambenih sustava i zdravlja, znači s poznatom vezom između oglašavanja namirnica i debljine. Što se tiče mentalnog zdravlja, simptomi nekih, dakle, poremećaja mentalnog zdravlja i lijekovi korišteni za njihovo liječenje mogu dovesti do dobitka tjelesne mase. Nedostatak sna, na primjer, remeti hormone koji mogu utjecati na tjelesnu masu, baš kao i visoke razine stresa. I diskriminacija i stigma na osnovu tjelesne mase mogu imati značajne posljedice na nekoga sa debljinom, što je karakteristično, pretpostavljam, u svakom društvu, pa tako i u našemu. Znači, mi moramo podizati svijest o uzrocima debljine i olakšati pristup relevantnim informacijama. Na ovom drugom slajdu vidite, što ću sad i navesti, koliko bi odrasli i djeca trebali svaki dan se kretati, kolika bi trebala biti njihova tjelesna aktivnost. Tijekom dana, što se tiče odraslih osoba,
Preporučena ili željena razina tjelesne aktivnosti se može postići kroz nekoliko perioda. Ti periodi ne trebaju biti kraći od 10 minuta, a dodatne zdravstvene učinke može se ostvariti većom količinom tjelesne aktivnosti, odnosno povećanjem umjerene aerobne na 300 minuta tjedno ili aktivnosti visokog intenziteta na 150 minuta tjedno. Kad bi si to malo podijelili, dakle 150 minuta tjedno, to vam je nekakvih 2,5 sata kod aktivnosti visokog intenziteta. Dakle, naravno, svaka tjelesna aktivnost mora biti u skladu sa zdravstvenim stanjem i funkcionalnim sposobnostima pojedinca da se to može provoditi na siguran i učinkovit način. Što se tiče djece i adolescenata, znači svakodnevna tjelesna aktivnost kod djece između 5 i 17 godina, ona bi trebala biti umjerenog do visokog intenziteta, minimalno 60 minuta dnevno, a mlađi od 5 godina minimalno 180 minuta dnevno. Zašto je to bitno? To je izuzetno bitno i za psihološki razvoj djeteta. To se ne može dovoljno naglasiti. Dakle, u svakoj prilici dopustite djeci, ako je bilo kako moguće i naravno ako su djeca zdrava, da izađu van, da se igraju, bez obzira bilo to u nekakvom parku, šumi. Dakle, potičite ih na sve oblike tjelesne aktivnosti. To će dugoročno biti jako dobro za njihovo mentalno i tjelesno zdravlje. Tako, na primjer, naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost. I sad prikazao sam da oni imaju nekakav upitnik na kojem ostavite podatke i oni vas kontaktiraju da bi mogli se savjetovati u pravilnoj prehrani. Mislim da to nije loše da opća populacija iskoristi tu mogućnost i ne znam koliki broj ljudi to uopće zna, da se mogu koristiti takve na neki način, dakle, besplatne stranice gdje se vi savjetujete u pravilnoj prehrani i vašoj tjelesnoj aktivnosti. E sad, htio sam nešto naglasiti još o debljini u Hrvatskoj. Dakle, debljina je, znači, stanje prekomjernog nakupljanja masnog tkiva u organizmu sa posljedičnim štetnim učinkom na zdravlje ljudskog organizma. Povećana tjelesna masa utječe na kvalitetu života, ona ju nažalost smanjuje radnu sposobnost, smanjuje životni vijek i povećava rizik od oboljenja sa bolesti koje bi sad kratko samo naveo. A to su mentalni poremećaji, češći je moždani udar, plućne bolesti, posebno kronične, bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest tipa 2, razni tumori, razne upale zglobova, proširene vene i giht. Dakle, to su stvari na koje direktno dokazano utječe povećana tjelesna masa. Malo prije sam vam spominjao kolika je normalna, lako se to izračuna. Dakle, rekli smo, udio odraslih osoba s debljinom u Europi, nažalost u Hrvatskoj, je izuzetno veliki. Kako pobijediti debljinu? Koje su najjednostavniji savjeti? Dakle, jesti umjereno i raznoliko. Pješačiti i hodati kad god možete. Vježbati u svakoj prilici. Dovoljno se naspavati. Vozite bicikli ako imate mogućnosti. I za kraj, edukacija. Dakle, putem novina, putem interneta, putem bilo kakvih medija. Dakle, što više se educirati o pravilnoj prehrani i pravilnim načinima, odnosno pravilnim načinima kako bi smanjili i navikama, kako bi povećali kvalitetu života. Zašto se ljudi debljaju? Često jedu previše suhomesnatih proizvoda, previše piju zaslađene sokove i alkohol, previše borave pred televizorom, premalo se kreću,
Prečesto jedu pekarske proizvode i unosimo puno skrivenih kalorija u raznim grickalicama. Evo, to su nekakvi osnovni savjeti za pobijediti debljinu i imati bolju kvalitetu života. Dakle, treba se okrenuti prema zdravim navikama, treba se okrenuti prema zdravoj prehrani. Preporuka je, dakle, jesti hranu koja je sezonska, redovito jesti povrće i voće i tu naglašavam ovu izreku, dakle, naravno, an apple a day keeps the doctor away, što bi značilo da, ne moramo doslovno prevoditi, ali to bi značilo u slučaju da osoba se pravilno hrani, neće imati razloga ići kod liječnika i manje će biti bolesna. Nažalost, u sklopu tjelesne debljine, rekli smo, postoje određeni komorbiditeti. Šta bi to značilo? To znači da postoje kod povećane tjelesne težine, postoje određene bolesti koje sa povećanom tjelesnom težinom ljudi dobiju i teško se tih bolesti rješavaju. Te bolesti sam malo prije naveo. Dakle, ovo je izgled jedne pravilne prehrane koju bi osoba trebala redovito konzumirati sa naglaskom na, znači, povrće, malo proteina, malo ugljikohidrata i kasnije ugljikohidrata u smislu voća u sklopu svakodnevnog obroka. Sad bi nešto rekao o anatomiji i probavi, da uopće shvatite na koji način naša probava funkcionira, odnosno na koji način hrana putuje u našem organizmu. Dakle, nakon konzumacije hrane, prvo u usnoj šupljini nam rade takozvane žlijezde slinovnice koje sa svojom sluzi oblažu tu hranu. Zatim ta hrana putuje, znači, preko baze jezika u gornji dio jednjaka. Preko jednjaka dolazi u želudac. U želucu se također prerađuje. Uz pomoć gušterače i jetre ta hrana, dakle, ide prema tankom pa debelom crijevu gdje izlazi van. Sa druge strane vidite, dakle, sve organe koji sudjeluju u prehrani, dakle, i gdje se ta u biti hrana prerađuje. Dakle, jedna od najbitnijih stvari gdje se prerađuje i uz pomoć koje se prerađuje su nam jetra te žučni mjehur. Zatim vidite želudac, vidimo ovdje dvanaesnik, zatim tanko crijevo, ovo je sve tanko crijevo, te debelo crijevo. Dakle, to su nekakve osnove u anatomiji kako bi svladali naš probavni sustav. E sad, faze probave, dakle, koje su isto izuzetno bitne. Dakle, faza broj 1, takozvana faza na razini glave ili što bi mi rekli cefalična faza. Znači, to je faza još dok je hrana u području, znači, usne šupljine. Dakle, tu dolazi takozvano mehaničko žvakanje sa zubima, podmazivanje zaloga slinom u ustima i gutanje hrane. Dakle, slina započinje probavu ugljikohidratima. E sad, faza broj 2, to je gutanje. Dakle, nakon gutanja hrana vam ulazi u jednjak i takozvanim peristaltičkim kretnjama, dakle, malo po malo, hrana se potiskuje kroz jednjak do želuca. U trećoj fazi
to je probava u želucu. U želucu započinje probava bjelančevina ili ti proteina uz pomoć želučane kiseline i ostalih probavnih sokova, odnosno enzima. Hrana se potiskuje dalje u dvanaesnik. To vam je početni dio tankog crijeva. Dakle, probava u tankom crijevu ide, dakle, jetra i gušterača proizvode probavne sokove, odnosno enzime za razgradnju hrane. Tu se događa probava ugljikohidrata, masti, raznih polipeptida, nukleinskih kiselina, aminokiselina itd., glukoze i hrana se dalje tim istim takozvanim peristaltičkim kretnjama ili što bi se reklo, dakle, potiskuje prema debelom crijevu. Dakle, peta faza je apsorpcija, odnosno upijanje, i gdje se, dakle, u debelom crijevu događa fermentacija probavljenih tvari uz pomoć crijevne flore koja sintetizira i vitamine. Dakle, događa se apsorpcija vode, glukoze, fruktoze, vitamina i minerala. I zadnja, šesta faza, eliminacija otpadnih tvari, gdje čvrsti ostaci probavljene hrane se pomiču prema debelom crijevu i napuštaju tijelo crijevnim kretnjama. Ovo je ponovno prikaz jedne zdrave prehrane, dakle, u kojem vi vidite, dakle, obilje voća, jogurt, jaja, bademe. Dakle, to je, znači, prehrana koju bi naglasio da trebamo koristiti svaki dan. Zatim, pojam metabolizam. To sam naveo da bi se lakše shvatilo. Znači, o čemu pričamo nakon same anatomije, nakon nekakve fiziologije hrane. Dio te fiziologije hrane je metabolizam. Taj metabolizam vam se dijeli na dva dijela. Katabolizam i anabolizam. To je način kako hranjive tvari, šta od njih ostaje u biti u našem organizmu. Znači, katabolizam, on vam razgrađuje te hranu na molekule. Anabolizam, on je zadužen za održavanje uređenog stanja, on je zadužen za rast i za razvoj. Sad, bitno je znati koliko nama u biti energije je potrebno za rad, odnosno za naše dnevne aktivnosti kojima se mi bavimo. Moramo znati da svaka osoba, prvo, svako je poseban kao individua, ali je isto tako svatko od nas radi određeni posao tijekom dana i tu isto moramo napraviti jednu razliku. Znači, osim što smo napravili razliku između djece, adolescenata i odraslih, isto tako moramo shvatiti da svi ti ljudi rade različite stvari. Tako da nam je za svaku osobu je potrebna različita energija za rad. Dakle, dnevne energetske potrebe ovise o intenzitetu tjelesne aktivnosti, odnosno potrošnje energije kod obavljanja rada, ali i tijekom slobodnog vremena. Znači, oblačenje, čitanje, pranje, kuhanje. Znači, to su sve stvari gdje mi trošimo energiju. Dakle, energija potrebna za rad se kreće od 1,5 kalorije do 20 kalorija po kilogramu u jednom satu. Dakle, kod izračuna dnevnih energetskih potreba treba uzeti u obzir i intenzitet tjelesne aktivnosti. A za točan izračun se koriste određene tablice potrošnje energije za pojedinu vrstu tjelesne aktivnosti, ovisno naravno o vremenu trajanja te aktivnosti. Dakle, najjednostavniji način je isto tako stvari upisati u formulu, pošto se većina ljudi koristi internetom. Odete na, recimo, ovu web stranicu ili neke druge web stranice koje redovito koristite, unesete podatke
i izračunate. Na primjer, osoba teška 90 kg, upišete trajanje aktivnosti, na primjer 5 sati, i sad ta vrsta aktivnosti, na primjer, neko leži 5 sati, znači ležanje, on potroši 594 kalorije. Ili osoba sjedi i radi, na primjer, u uredu, on potroši 752 kalorije. Ili osoba obavlja određene kućanske poslove, ona potroši 1683 kalorije. Ili osoba ide u slobodno vrijeme na aerobik, ona potroši 2624 kalorije u tom vremenskom periodu. Ili ide na primjer na squash i da to na primjer traje 5 sati, ona potroši 4831 kaloriju. Tako želim naglasiti da naravno svaka aktivnost ima svoju potrošnju energije. Šta je nama bitno? Nama je bitno ravnoteža i doći do nekakve ravnoteže. Dakle, moramo gledati da energetska ravnoteža u biti znači da je energetski unos treba biti u skladu sa energetskom potrošnjom. Tu onda dolazimo do nekog balansa. Dakle, kod rasta i razvoja, kod bolesti i stresa, to su različite. Dakle, tu postoji neka energetska potrošnja. Znači, bazalni metabolizam, ono što smo malo prije spominjali, metabolizam, znači taj bazalni, to je nekakav osnovni, koji nam treba za spavanje, za odmaranje i tako, za normalno funkcioniranje organizma, zatim tjelesna aktivnost i termički nekakav efekt hrane, tu ide energetska potrošnja. A energetski unos, pod to spadaju znači i ugljikohidrati, i masti, i proteini, i sva tekućina, pa u tom i alkohol. Dakle, tu treba naći nekakav balans. Sad, a ravnoteža, to znači da je unesena energija, treba biti jednaka utrošenoj energiji u tijelu. Dakle, ako su zalihe energije u tijelu veće i unos energije veći, tu znači da će obično osoba biti pretila. A ako su zalihe energije u tijelu, dakle, manje, odnosno potrošnja energije je veća, osoba će biti pothranjena, odnosno znači ovo su dvije krajnosti. Znači, osnovno je ravnoteža. Da unesena energija treba biti jednaka utrošenoj energiji. Sad, htio sam nešto još naglasiti. Dosta pričamo o prehrani, a postoji i određeni poremećaj koji se očituje u opsjednutosti zdravom prehranom. Znači, i tu treba biti umjeren. Znači, sa prehranom ne treba biti preopterećen, a isto tako je ne treba ni zanemarivati. Sad bi recimo naveo osobe koje su preopterećene. Dakle, često osobe koje imaju taj tip poremećaja, to je ortoreksija, pretjerano razmišljaju o namirnicama koje će unijeti tijekom nekoliko dana. One su sklone nošenju hrane sa sobom jer nemaju povjerenja u namirnice koje su drugi pripremili. Na primjer, bez savjetovanja s liječnikom sa svog jelovnika izbacuju pojedine namirnice i time se dovode u opasnost od smanjenog unosa pojedinih tvari neophodnih za normalno funkcioniranje organizma. Na primjer, za testiranje je li osoba ortoreksična, dakle da li ona previše razmišlja o svojoj prehrani, može se primijeniti takozvani Bratmanov test. Evo, slobodno sad si možete pogledati i vidjeti da li vi možda spadate u tu skupinu ljudi koje su preopterećene sa zdravom prehranom. Evo. Dakle, u tom Bratmanovom testu vi vidite, imate nekakvih 10 pitanja i sad razmislite kako bi vi odgovorili na ta pitanja. Dakle, prvo pitanje je: trošite li više od 3 sata na dan razmišljajući o zdravoj hrani? Pa onda, primjećujete li kako planirate obroke za nekoliko dana unaprijed? Je li vam prehrambena vrijednost obroka važnija od uživanja u jelu? Je li vam kvaliteta života snižena otkad se povećala kvaliteta vaše prehrane? Jeste li u posljednje vrijeme postali stroži prema izboru hrane?
Poboljšava li vam konzumacija zdrave hrane osjećaj samopoštovanja? Jeste li se radi konzumacije prave, takozvane prave hrane, odrekli hrane u kojoj ste uživali? Uzrokuju li vam prehrambene navike teškoće u konzumaciji hrane izvan kuće, udaljavajući vas od obitelji i prijatelja? Osjećate li ikad krivnju ako tu i tamo skrenete od svojih pravila? Osjećate li potpun mir i kontrolu nad samim sobom ako jedete zdravo? Evo, to su nekakvih 10-ak pitanja u Bratmanovom testu koji, ako odgovarate pozitivno, vjerojatno patite od ortoreksije, odnosno previše razmišljate o zdravoj prehrani. I uz ovo sve moramo razmišljati o vodi, koja nam je izuzetno bitna za naš organizam, i o prosječnom unosu vode kroz dan, dakle u prosjeku nekakve 2,5 litre, jer se isto toliko izgubi kroz dan. Dakle, ona sudjeluje i u hrani, i u raznom piću, i u nekakvim kemijskim procesima. Dakle, nju ne možemo dovoljno naglasiti koliko je bitno unositi normalne količine vode u danu. Sad, naravno da postoje određeni tekstovi sa preporukama šta i na koji način šta to znači nekakva balansirana prehrana. Tako je jedan od nedavno objavljenih, da ne kažem recentnijih, objavljenih u 5. mjesecu ove godine članaka, opisuje, dakle na engleskom jeziku, opisuje šta znači zdrava prehrana. Dakle, zdrava prehrana po njima, dakle, znači kombinacija određene hrane koju vi trebate izbalansirati. Oni preporučavaju, dakle, da trebate napuniti vaš tanjur sa voćem i povrćem. Da četvrtina treba biti određena, četvrtina treba biti proteini, četvrtina isto tako tog samog tanjura trebaju biti nekakvi mahunarke, uglavnom hrana u tom smislu, i povremeno, dakle, koristiti mliječne proizvode. Naravno, to sve ovisi o određenoj osobi i u biti ta aplikacija nekakva koju su oni naveli, ona se zove Choose My Plate, odnosno izaberi moj tanjur. Dakle, oni preporučavaju naravno balansiranu prehranu i tu prehranu, dakle, oni na neki način obilježavaju da li ona je dobra ili loša i objašnjavaju o tom da određena prehrana treba, dakle, biti balansirana i taj njihov pristup u biti je individualan pristup prema svakoj određenoj osobi, da treba, dakle, imati pozitivne misli i da treba si, dakle, izbalansirati prehranu na svakodnevnoj bazi, kao što vidite na ovoj slici. Isto tako, ta balansirana prehrana, ona idealno uključuje nekakvih 5 grupa hrane i objašnjavaju to da, dakle, jedna grupa hrane nije bitnija nego druga, da svaka grupa hrane, dakle, vam daje određene vitamine, minerale, vlakna i kalorije. Problem je u tome kad se jedna grupa hrane jede manje, a jedna više. Dakle, ključ je u balansiranoj prehrani. U toj balansiranoj prehrani
koja je odobrena od američke te organizacije za hranu. Dakle, bitno je da ljudi dobiju dovoljno vitamina i minerala. Isto tako je bitno da dobiju što manje u toj prehrani dodanih šećera, soli i natrija, odnosno soli i masti. A masti u smislu zasićenih masti. I dakle, glavne stvari koje oni naglašavaju su da treba koristiti dakle, povrće, različito povrće od naranđi, graha, mahunarki i tako. Zatim voće, različito mlijeko i jogurte, dakle svi mliječni proizvodi. Zatim proteine, uključujući jaja, uključujući soju i zatim peta stvar su, što je isto bitno, određene masti, ali isto tako da se koriste nezasićene masti, dakle razna ulja tipa maslinovog ulja. Evo, dakle to je nešto što sam htio samo naglasiti. Šta je naša sadašnjost, odnosno šta je budućnost u prehrani? Ono što je jedna od naših ideja bila u sklopu ovog projekta je bila nekakva aplikacija po kojoj bi vi gledali koliko ste unijeli kalorija u danu i postoje na neki način već aplikacije koje bi vas na to usmjeravale, ali pretpostavka je da se osoba sama kontrolira, a naravno te aplikacije bi samo pomagale i one bi nas na neki način podsjećale koliko kalorija i kakve hrane smo unijeli tijekom dana. Jedna od stvari koje bih volio da zapamtite pred kraj bi bile da se nekakva hrana koja bi trebala se konzumirati dnevno, to bi bila znači mliječni proizvodi, voda, dakle voće, povrće, ulja koja sam već spominjao tipa maslinovog ulja. Izuzetno zdravo je tjelesna aktivnost, naravno socijalna interakcija i odmaranje tijekom dana. Dnevno bi se također preporuka je povremeno dakle, jesti ribu i mliječne proizvode koje nemaju visoke masti, a na tjednoj bazi je preporuka jesti jaja, meso, različite slatkiše i naravno povremeno, znači na tjednoj bazi, alkohol u granicama. Dakle, ovo je nekakva piramida koju vidite, koja je osnova koju bi se svi trebali pridržavati. Ja se zahvaljujem. Evo ga. Na ovom što ste mi dali priliku da iznesem ove nekakve osnovne podatke o prehrani i nadam se da se vidimo na sljedećem webinaru u kojem ćemo opisivati detaljno prehranu i vrste dijeta koje možete koristiti.